Ade nya Kwabre Kwabre bianye ba bia futuro kwa na kuye wa ade ba ko no se efiri se Nyankopon ebo wiase a ekwan we ebeto ho no omo engu da ko tanka so da kwa o saban ye sense o di content of ka yesra o tue content of for no ka no mo baba ye kwa ma ye brepa ekwan we da ho no fiti nanti ko dwo ho besi ne ye mfa hotel se kran so so da ti asrama na ya hwafo ya nto aba biem ebusia eneleso GH ya ba bipie mu ewo Kwabre sorry na ahanum say the tememu fosu omusu nyina ne say omakwan nyi ampa wo hwe mechia otumu se kwan no emfuture wo so enya asem ketwa kra efiti eye brofu yedu junction ediko piem ewo adwuma kase ankasa kwan we eye major road a ene nka wo free kromu ba tese wo free kumase krom eba na traffic ache ewo tafo kwan ne so ehwia kwan ne so a anka baabi a wo bebu afa eye sabo sorry kwan ya wo betimi ede akopiem ewo mampon wo betimi akopiem wa adwura yaji tese san kronkro ya etwa ye ho ahie ya eho edi dwuma eho ye hye no anka ye easy se obefa ha ede akọ nanso wo hye de kwan ya ye ya obi ampese ode ne car eba befa sa kwan we so ama ne car akọ stress si atemamu fosu amusu de esewani aba bia ba wo so wo ye kwan aba bia ba wo so wo ye kwan no deze kwan ye hu de wo ye na mfuturo na ebo ye saa aboye saa ba hu furu dware ma wo ye fe kra ba kra na ho aze wo ko tu sa abo na wo ba ha no kranya mi de kwan we de so mama ya ma me nyini sa ba kra betu bo kra mu ha biem anya bibi ne pa di kra nka store so nkia tutu because die benya wa ya be sa dia ko hospital na zemfa so bi ama nti esra ban na o ma ba o so mu ni hu dwuma mai na hansu ye kro mu e ka komase ho komase kro ba bi efe na ye ha de nya Kwabre Kwabre bi anye ba bi futuro ko na kuye wa let's talk GH rumors. And any first time I'll pop into a video, so subscribe. Ama me no wa click on notification bell no so say the be latest update bia. Onsa ebitimi aka na wa share. Ama for so aba be share. Comment bia so awo na waja. Comment section e de ama. Abusia obepiem e wo Kwabre East efi eye bofu yedu junction e de kopie eye aboa so kwan ne dia. Abusia asefem. Emfuturo pa e wo kwan so ne aboa anya nwi ne se e tuatua kwan ni mu no. Anya homeka sei. Drivers esu fi se de bia omo se omo car sei e mo de kọ e ma ye koye de bia omo tue sika e wo mo car ho sanso ana wona woton ade wo ho nsu fi se omo nkwa e danseyem omo se mfuturo omo hu mi ko omo mu e de nyarewa ebre omo enya sem ketwa na eye Kwabre East ha no ye nyina ye di adanse se Ashanti region de nka MPP de eno ena ye omo dominant place a na say abato de eduru wa MPP fua na wenem na omo say under former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no MP ano wo ho eye Francisca Oten Mensa ono etena nso 8 years ansa na sisi omo sa to aba eye MP foforo no so eye MPP ni ani din edi onyina champion Akwesi Jamfi ni nyina eye MPP fo na sisi atimamufo ne nsema omo bisa ne se adentina se omo de odo beto aba no makwan enye sei de eye arehuhom ni se ya ye kwan na kodu baabi ane ye gya baabi ya ye kwan no afiri eye aboa so abedu adwuma kase ane afiri adwuma kase ebedu bofodu junction ne de kyese eda ho a ebuo na anwenwen ne se wo so amfuturo ekutimamufo a enya asem ketwa no de amo nhye aha from since ya follow on Ghana no Kwabre ye nyeda Kwabre East aha say baby amegina me kasa I the main Kwabre kasa Kwabre enye tokuro mu amponten side and to side pa anya be Kwabre East aha ngasa ne ya to aba ni nyina no ya ka de wo Ashanti aha na ya aba no kasiem ya kenkan ya so si obia enso ha semon ba ya mpaba yenim so aban we aba ne de obeye tai sam ha ye Kwabre intimi meskan to ebuto Kwabre intimi ma yentimi to machine no ma ema ye ninje if is a witness can ne enkosi kwasi ada na asa memenda ube wa homi wo fie no na chese udi ko fita main road link Kumasi to Mampon yaji so kwame danso tafo traffic ne ye more enti ye 2 by road and come betimi afọ airport run about to ma be pia ha u pia e kwa ni jamu sa kwa abra wo nchire wo but e kwa ni nye enti nka
ka bi kura onya duru apɛ asa oya ne den obesi mu ha Ehuna mane wa kwan we so enya asam keto a emfuturo ye nyoma nyina sei ye nyoma sei ya ye hu de ebe ye enu ane sei yetim se kura ye dwano adwane omumma obi timi ka kire say ye ntimi mba ha o te se emfuturo no ti ye kwasama singine adwane nti ye huna mane papa nti ye sramo won hwa na mommoa ye wan kasa samu ba ye won hu se dia ha setie se ya nkaka kese ya no omu hu ni pambo kiti bra omu choma no ase omu chom na futuro no fu se ya na yetim abusia ye nim se omai betum pon a eyoma kwan papa hwan ena beko ni nyuma so wa bra wonya kwan papa emfa so oka ekofa kwan a eso enya wankasa nipa no obre sanso ana woka ne so esei ekwan papa de eno a na ye de fa so ekoba bia entitimamufo esu omusu eneden omusu ne omontiatiemu ene omareho omu di nyina ne se aden si na de bia ewosa asem baako omuka ka ansa na mpanyimfo aye omusi omusre mpanyimfo se omakwan ne etete won ukopie mu ewo baabi a yeton ade aduane enipa di kɔ ne yem a emfutura ekom ansa na o aba beto akodi areho oma omu etena kwan no ho edi won dwuma se enyadewo a omu nya no kyese areho nyame nimpa de kwan no ye bre ama passion jesu adura nyumira oba baduru se no nipa wa gu ha no ka bia mfa enye ni kyese ka bia mba oba na taxi fo ni nyina akọ adam se kwan nti wo to tire ne a ma 1 week tire ni nyina ba sai kyese ye sei sika sa kwan ni nye sremo pa de ho ya nya kwa keto se ufra kra ba ufa obasi fumisa no ba fa ha na wo kwa tewobu ajura simple sort oh so ama kwan nti kasri timi fa ha nti yesra ban anena china yesra no ombra na omba kwan ne ma anyesa entweye because wanu ti na to aba na ede ma no oh ya to aba ma se ba ye kwan ma ya na kwan o sa ban yesra o di content de ka yesra o tue content for no ka no mo ba ye kwan ma ye brepa ye kwan enye ya won ba ye won ka bia wa ha dragon ko na ya juwa kwan so dragon ko na ya juwa kwan so because busoro hene wa kasa busoro hene de nyakopon shira no wa kabia ya say o mu fi no ya sira ban wa mbla tememufo yi bi ekasa omasemo omuka ne se efi se obo ade boss ro ne asase a omo maame no papa ewo won mo omudi omani ebehunu eye busori kwan no kotal engu soda kyese arehu yie pa omo busa se ade omo de omo nya omai Ghana fo ana se Ghana do na ye de kire eye baabi fo no omo de omo nka ho bi ana ade ba kono se efiri se nyankopon ebo wiase ekwan we ebeto no omo engu da kota nka soda de bia omo ba omo se omo ba kota no but gates no me omo wi no mo jai na eho nyina san edutu enti obi ni mreka se oba begu ba mpedifo no se obegu no ni dia to so de ene wo njai enti wo ye first coat o jai dia karamanda ho ye nya nche se omo go free aboaso abepembo fo dance ya no omo di free very say man pointing abetwem ko akatebomo omo gu bet eduru sa kwan we so de bia hanu fo complain ade ha de enko ana ewa ha enti ha de omuntimi enko enya bi mfama ye no ye praga driver taxi drivers ye wa ma ye moto no ss 3 days bia e kofitam enfutro no me ho enfutro no ma ye yare anytime bia enti na hawa ye face kakra eno nti aban no omombo no me bi kakra emfa ho emene enso ye hiamwa ye wo hawo kese pa wo Kwabre ha se ya Kenya situ aboaso na ye adwumako na ho no ekwan no ye hawo nyina ne kwan no ekwan ne nye ana contractor na wo ye ekwan no so jai kwan ato ho saa ma sisi aya aboa nwenwene ne se de bia ye tortoise ene low arm ne bob joint ne azobes na ye to nti eboy ka so nya ntimi nya adwuma nti ma wo ba ha nipa guwa bebre omunya ka because of say ka ni ha ya wo mode beko ka bia akopɛ ka akra empama because of say ekwa ne nyanti de ho kyereye omo ye ekwa no so omo ye ketwa bi ekwa ketwa say de nkam nim say ekwa ketwa say de nkɛ se nkɛntimi ye ententem kra ba omo anya ne ntama ma ye bi last year bi sisa bi ya huna mane sa ye ho akyereye sa ye boka ya tafie
enye dwuma nye yesrɛ mo sɛ tiefo mu tie ya yesrɛ mo a ne die ne ahobrasim aban me boaye na kwai kakra a ɔmo ayɛ no ɔmo nye nto asomayɛ na ye ho nto yɛ Kwabre yɛ mɔbɔ yesrɛ yɛ nsa da nsa yɛm Timemufoi eguso omo kasa omo sema omo di tu dwane se omo nsa do omo nsa yem omo nkotodwe egufom omo say His Excellency John Dramani Mahama oya aban fofra wa bayi die anko omo be stress twaweni kakrai na fa be hwe bosorefo brofu yedufo na kyese omo asem are ho samanfo omo nsem a omo ka ne se akwan we etete wo mo omo ko omo nyuma so a omo bre omo nyarewa adolso fi se emframa omo humi ko omo nyina ye mfuturo omo cars say fi se omo sika kro benya no eje sa wo de koye wo ka anya sa ebe ya den na ade chi a wako nyuma so enti omo se eje yi twawani e ne bra be hwe wo ma Kwabre de se de si ato aba ama aban ni nyina ye nka entrance ndisi obi e to aba ma le e ma no abesi ne enya ko charida obi nim adaroma ana me bi obeye kwan ma ye ama atie kwan pefo sa tie mu se ade nti obeye wa mesiki permission ama tieska asa ye court asem ama moment ma dey ama na anto aso ama na ye basa akire kura no esa tutui ma me se wa dey for yesa be fact the person be twi me na me solid na say me ma nyi kwan no me nim nya panyi bi agina say ye mpema nyi kwan na dey engu se mantimi angu su bi ma mo san tima dey e ma ye e kwa we da ho no fiti nanti ko bi wo ho be si ne ye mfa ko tell say kura so so da e dey se timi di atem nya kan because yes wudu kromu a omo nche ni o ahaw ne mane ewu mu ha ne de abaye som se be se bosome se mo ye kwan ne so anya ma ye de a ha se kwan ye besi no me na me ka se me kwa me je kwa masi kwan no se me kwa me ye ko be ya me ye amana yi